Good. Ipakita sa kita balik. Ipakita there's camera. Sige, balik ta. Ang tawagan ni kay puzzle or something ana. Kinalan matangtang ni siya nga wa pugsa og mabalik nga wa pugsa. Ilan dili pugso na ayaw pugsa. Kinahanglan dili siya inaton, dili siya buwago na gani. Ako musbon ha. Kinahanglan matangtang siya nga wala ka na ngusog. Ibalik sa siya nga di ka mangusog. Dili siya dini pangangahon. Yan matangtang na siya nga dili pugos. Ayaw pangusog. Mangusog kay kana mas muumot na. Lisod ni. Pakugihay lang ni. Di ka pwede magdali ani. Magdali ka madugay ka. Niyo ko tangtanga nga di ka mangusog o gitaon nga di ka mangusog. Wa ko nang usog ko, natangtang ra iya. Kung itong gitarong og tudlo ha. Ayaw yung pangusog. Ayaw pugsa kaya. Basta lang higahin na. Ingana sa damat. Imong pugson bisag di na mao imong ipaday na di mao. Sayop na tong answer tanan. Itaod nga wa nang usog og nya niyo ko ayaw nga ngaha no, ayaw nga ngaha ni, ayaw ni siya, ayaw pugsa nga mabuwag. Sige, tanaw na tog na masubay ba? Si gitudlo na na wag ya po nakuha. Ingana ma sayon tanawon lisod buhaton. Nawa. Okay, sige. So, salamat sa nisuwayan. Sa eleksyon makuha na to ato. Gipakita na ko sa inyo tubangan kung giunsa na ko pagtangtang. Pero naglisod gyapon ng uban. Ingani sa damat. Usahay magklase ko akong gipakita ninyo ang answer sa blackboard. Pero inig ikaw na may kalisura oy. Gi-explain ako sa blackboard inganion ya ayaw kusga mo tangtang ra nagya. Pero pag ikaw na madugay ka kay dilibot pa sabot nakita nimo sa board nakat-on na ka. Sunod mag-explain gani ko nagsuwat gyud ko sa board isuwat pud sa notebook. Kung giunsa na ko kopyaha giunsa na ko. Ang tinod na cut-on mo ni pagpakita na ko nimo ani mabuhat nimo ni. Kay akong balikon sa math dibot pa sabot nakakita ka sa kung gi-explain diri sa blackboard. Sakto akong pag-explain nya nakasabot na kadayon. Dili ingana ang kinabuhi. Kinsa man diri ninyo nakasuway nagtanaw mo sa YouTube og video nga inyong gisunod sakto ang iyong naporma? Di ba di? Eh di bot pasabot nakakita ka kamao na ka. Kinahanglan mabuhat nimo aron makaingon kang kamao ka. Kinsa man dire nakakita nga inyong mama ng laba. Sige down, boys akong pangutanon. Nya boys, kaba mo mang laba. Di ba dili tanang nakakita kabalo. Itang tanan kita ta sa tong mama nang hugas, naglungag. Pero di bot pasabot kaya na to ilang buhaton. Para makaingon kang kaya nimong buhaton, buhata sa no? So, ako isulti karon og balik giunsa nako nga dali ra kayo. Tanaw ha. Ganan mo makabawon sa ni pagtangtang away lisod. Ang sikreto is kani siya kinanglan usa ra ka kamot mo hikap.
Kani pong usa, kinalan usa ra kamot mahikap. Ayaw gibaylo-baylo ay gibalin-balhin imong kamot. Ibalin-balhin kini imong kamot, maglibog mo. Mao to ganina. Kay gibalin-balhin man nila ilang kamot. Ayaw gibuhi ning kamuta aning puthawa. So kani nga kamot para ani nga puthaw. Ang sunod, di ba, naman ay murag nga ngari kupot imong kamot sa nga. Nya imuha silang M. Kita sa M. Pwede rin ako iliuk-liuk ang kamot pero wala ko gibuhi ha. Kani nga kamot para ani, kani nga kamot para ani. Ang sunod, kaning bugdo kani iabot silang duha. Ana lang, ayaw abot kayo kay mugahi na. Sunod imo igduol na, imo ning ituyok ang usa dayon iyan na tangtang na. Inigbalik ani, isugat na mga ngipon, iniglapas sa kanamurag siko buhiin at sud na. Ingatoon. Atong suwayan na gusap. Na, diha. Kana, go. See? Bisa gitudlo pa na ako ang steps. Madugay gihapon ka. Pero wala gingon maglisod na kagtangtang. Ang problema nimo karon madugay na. So very good si Justin. Kabaw mo follow instruction. Okay? So, ingani po ng kinabuhi. Sa ilabot sir sa kinabuhi. Dibot pa sabot nagtanaw kag basketball, kabaw na kamo basketball. Dibot pa sabot nagtanaw kag volleyball, kabalo na kamo volleyball. Ang kaligri sa uban, nagtanaw sila basketball bisag wala pa kaduwa og kausa nga basketball murag maay na kay sila. Moingon pa, gipasa pa to niya. Giitsa pa to niya. Kusog kayo motudlo ang wa gid nun kasuway. So kung namoy problema sunod ba, ayaw pangutana sa wa pa nakasuway ha. Example, gibuwagan kag uyab. Ngadto ka mangutana sa wa pa nakauyab, maayo. Kabaw ka to siya unsa iyang ipanulti. Sakto di. Ang sakto no mo ni inyong buhaton. Nagi kay problema. Bisag unsa na nga problema, kinsay una nimong duolon. Imong mama. Kay kasagaran sa problema sa ginikanan, naagian nila katong bata pa sila. O karon bata pa man mo no, kinsay tiguang na dire. Ay bata pa na Marjorie. Pero bata gyapon na. Kung pasabot ba katong batanon pa ba, ang tiguang kanang nanay anak. Kasagaran sa mga ginikanan ilang nagian na problema katong estudyante pa sad sila. So kung mangutana mo nila, basin makatubag sila. Basin pa yun. Kailain kay mangutana kasi mong barkada ba? Bay, unsaon ni bay? Mura mo ning sakay multicab, nagdungan mo abot, unya nay nagkagubot. Ngutana din ka, naunsa na sila. Kaya hindi ka, nagdungan pag naog. Ano ako may mong ipangutana? Nga nagdungan man tag naog. Kinsay kasuwayan na, nagbaktas mo, pagabot sa na, nagkagubot. Nya kamong duha nga nagbaktas, nagpangutanain na mo. Naunsa ka na, no? Unsay tubag kasagaran? Ambot lang. Ang angin nagkuyog mo. Anong nangutana man kas imong kuyog? So kung na yung problema maabot sa kalibutan sa kinabuhi, ayaw pangutanas ka edad nimo lang. Pangutanas mga maguwang nimo or sa imong ginikanan, sa imong lolo, sa imong lola. Nya basin mo ingon mo, sir, lahi naman ang panahon sa una, sir, ug lahi naman ang panahon karon. Lahi ang butang sa una ug ang butang karon. Pero ang problema kasagaran balik-balik. Unsay kasagaran problema sa balay? Kwarta. Gugma.